Pertama kalinya makan jukut goreng sudah teh bawungku nu beuki kana jukut teh. Ternyata mimin ge beuki euy. Tenang, ieu mah lain jukut di pinggir jalan ya. Tapi selada air nu digoreng. Goreng-goreng krenyesnya bikin age dijamin dedeun. Cus langsung gaskeun ka air pipa. Di sini tuh cocok buat makan rame-rame atuh. Bisa makan sambil lesehan santai. Selain menuju jukutan, ada banyak menu serba goreng dadakan. Bisa pilih sendiri ya, prasmanan. Ikannya macam-macam deh, ada gurame, tuna, patin, mas, nila, lele, kembung, dan lain-lain. Next ada soto ayam, udang, asin, cumi, paru, ati, ampela, dan lain-lain. Untuk lalapan dan sambal terasinya gratis, bisa ambil sapuasna, mantap pisan we. Oh iya, bisa pesan sambal dadakna juga yo, diulek ngadadak, jos we, pokoknya mah huham, beneran pedes-pedes gurih nage. Ada varian rumput goreng juga nih.